da vas svima pesmo. Znači, još jednom jače. 1, 2... A trenutno u simfonijskom orkestru, ostatak ovih flašica, evo kako se puni. Gledate sportsko-političku galaksiju, vaše pravo da znate istinu. Poštovani galaktičari, 90. godina prošlog veka zločinački režim Slobodana Miloševića krenuo je u ratno razaranje bivše velike države. Do temelja je razrušen Vukovar. 4 godine je trajalo bombardovanje Sarajeva, sve sa ciljem da se temeljno opljačka sva državna i društvena imovina Bosne i Hercegovine. Bombardovan je i Dubrovnik, da bi se, kako je bulaznio jedan od Miloševićevih zlikovaca, na tom mestu sagradio još stariji i lepši Dubrovnik. Posle Hrvatske i Bosne, Milošević je rat preselio na Kosovo. Ubijeno je hiljade i hiljade civila, žena i dece, a proterano van granice na stotine hiljada kosovskih Albanaca. Namera je bila da se tu nasele Srbi iz Kninske krajine u Hrvatskoj. Zbog svih tih zločina Srbiji je međunarodna zajednica uvela sankcije za koje je u Ujedinjenim nacijama glasala i Rusija, koju danas tiranin Vučić proglašava najvećim prijateljem Srbije. Na kraju, zbog bezumnog ratovanja i neprihvatanja bilo kakvog sporazuma, Srbija i Crna Gora su postale jedine zemlje u Evropi koje su bombardovane posle Drugog svjetskog rata. Perjanice Miloševićevog zločinačkog režima bili su ratni zločinac Hulja Šešelj kao potpredsjednik vlade, njegov mali Hulja Vučić kao ministar informisanja, neostvarena estradna zvezda Ivica Dačić kao Miloševićev glasnogovornik. Ratovi su doveli do spajanja države i kriminala. U takvom ambijentu malo ko je mogao da primeti da se ljudska beznačajnost toliko uzvisila da postaje dominantan faktor u društvu. Kriminalizovano društvo nije bilo u stanju da se obračuna sa nosiocima razarajućih ratnih politika, pa se to i takvo nekažnjeno zlo vratilo na društvenu političku scenu u još monstruoznijem obliku. Milošević je naime razbio veliku državu pod parolom da brani Jugoslaviju od onih koji žele da je unište. A Vučić ga je nadmašio jer uništava državu sve vičući živela Srbija. Da je zlikovac, kakav se retko rađa, pokazao je već na početku ratnog požara u Jugoslaviji. U stilu svog učitelja Hulje Šešelja kliktao je u parlamentu: za jednog Srbina ubićemo 100 muslimana. A da je lažni patriota, lažni Srbin i lažni pravoslavac u stvari preispoljna bitanga, vidjelo se pred kraj Miloševićevog režima. Naime, zbog toga što su zemlju doveli do bombardovanja, patrijarh Pavle je pozvao Miloševića i vladu Srbije da podnesu ostavke. Iste večeri u dnevniku RTS-a pročitano je saopštenje Ministarstva informisanja sa potpisom Aleksandra Vučića, u kome je patrijarha Pavla nazvao izdajnikom. Miloševićev režim je srušen 5. oktobra 2000. godine.
Njegovi sledbenici su se, zahvaljujući Vojislavu Koštunici, koji je nasleđujući Miloševića rekao nema revanšizma, vrlo brzo konsolidovali. Ubili su prvog demokratski izabranog premijera Srbije Zorana Đinđića i ponovo postali bitan faktor u parlamentu. U ratovima, kriminalizovanoj i opljačkanoj državi, ljudskom šljamu sa dna društvene markine nije bilo teško da osvojili vlast. Vrlo brzo fukara iz zaseoka Čipulić kraj Bugojna, Aleksandar Vučić, postao je vođa srpskog fukarluka i sa njima okupirao i zarobio sve državne i društvene institucije osim univerziteta. Na svim funkcijama instalirao je svoje podrepaše, kupce diploma i doktorata, kriminalce i lopove, pa čak i ubice, jer jednog njegovog ministra zovu doktor smrt. Postao je glava korupcionaške hobotnice, čiji pipci se protežu od parlamenta do mesnih zajednica, od Narodne banke Srbije do posljednje menjačnice, od rušiteljske firme Milenijum do pečenjara i kafića u svim srpskim varošima i selima. Njegovim protekcionizmom narkodileri su Srbiju pretvorili u Evropsku Kolumbiju. Rehabilituje ratne zločince i kvislinge iz Drugog svjetskog rata. Tako je nekadašnji neostvareni vođa zvezdenih fudbalskih huligana kao vođa srpskog fukarluka pretvorio Srbiju u najsiromašniju zemlju Evrope da bi u isto vreme proizveo 44 milijardera i preko 30.000 milionera u evrima. On i njegova sirotinja iz Čipulića kraj Bugojna postali su multimilijarderi. I tu dolazimo do više nego indikativnog podatka. 4 najvažnije funkcije u državi ne drže Srbi iz Srbije, već preko Drinci, Vučić, Macud, Brnabić i Vučević. Nema, dakle, ko da pozove čipuličku fukaru na odgovornost za epsko zlo koje je napravio Srbiji. Tu odgovornost traži mladost i pamet Srbije. Njeni maturanti i studenti već više od 6 meseci. Od neograničene vlasti oboleli psihodelični tiranin i ne pomišlja da bilo kome položi račune. Naprotiv, svako ko se buni protiv njegove tiranije naziva neprijateljem Srbije. Protiv tih neprijatelja napravio je u centru Beograda nehigijensko klošarsko šatorsko naselje. Pod šatorima je njegova para četnička vojska koja će tiranina braniti i oružjem. Evo pogledajte to povampirenje nacizma i fašizma u srcu Beograda. Da okupiš nečetnike stare, da mi opet krene sa dinarem. Da okupiš nečetnike stare, da opet kreneš sa dinarem. Momčilo Vojvoda, objekuje ponovo, pomoć Bog junadi, Bog ti pomogao. Momčilo Vojvoda, odjekuje ponovo, pomoć Bog junadi, Bog ti pomogao. Eto, videli ste neoboriv dokaz da Šešeljev mali hulja neće sići sa vlasti putem izbora. Dok se većinska Srbija na čelu sa studentima raspravlja da li na izbore ići u jedno ili više kolona, epsko zlo će u parlamentu doneti zakon o ukidanju državnih univerziteta. Policija će izbaciti studente sa fakulteta i uspostaviti otvorenu diktaturu. Srbija je već sada jedina zemlja u Evropi koja ima političke zatvorenike. Više od 2 meseca tiranin protivzakonito drži u novosadskom zatvoru profesorku sociologije Mariju Vasić koja je krenula u štrajk do smrti i još 5 boraca protiv tiranije. Optuženi su za pokušaj obaranja ustavnog poretka, iako je tiranin suspendovao ustav u trenutku dolaska na vlast.
Postavlja se logično pitanje, imaju li išta u glavi policajci koji hapse, tužitelji koji tuže i sudje koji sude žrtve, a ne ubice društva i države? Zar zaista ne vide da Srbija nema vladu, već je to prošireni kabinet Vučića, da nema parlament, jer njime po Vučićevom nahođenju upravlja nepismena i glupa Ana Brnabić? Srbija nema ustavni sud niti pravosuđe, jer Vučić sudi i presuđuje. Poštovani građani Srbije, poslednji je čas da se suprotstavimo epskom zlu koje je snašlo Srbiju u vidu preispoljne fukare na mestu predsjednika. Ako ga do leta ne zaustavimo, vrlo brzo zatvori će biti mali, a Srbija će postati veliki koncentracioni logor. Pre nekoliko godina njegovi botovi su se protiv moje emisije žalili YouTube-u i zbog toga mi je ukinut kanal i izbrisano preko 900 emisija. Tada sam registrovao novi kanal pod nazivom Ustani Srbijo i u njemu više puta pričao o tom našem epskom zlu. Pred vama je, dakle, razvojni put, ili bolje reći, evo šta nam je sve radio i uradio ta fukara, Šešeljev mali hulja, koji je karijeru počeo kao nosač gajbica piva ratnom zločincu, a završava kao uništitelj države i nacije u pokušaju. Dragi prijatelji, nedavnom izjavom da voli Srbiju više od života, HLL, odnosno huligan, lažov i lopov na mestu predsjednika, nadmašio je samog sebe u licemerstvu. Drugim rečima, hoće reći da obožava Srbiju u kojoj 10 godina ima neograničenu vlast, i to vlast satkanu od samih afera, pljačke, prodaje tajnim ugovorima svih javnih i državnih dobara, neograničena zaduživanja zemlje, kriminala i ubistava čak i dece po školama. I sve to uz kliktanje sve za Srbiju i živela Srbija. A sada eto i da voli Srbiju više od života. Tom čistom patologijom on je zapravo krenuo u izbornu kampanju za zločinačko udruženje zvano SNS, čiji je predsjednik i član odnedavno prestao da bude i ne bi, kao predsjednik svih građana, smeo da učestvuje u izbornoj kampanji za beogradske, pokrajinske, a pogotovo ne parlamentarne izbore. Po starom običaju, međutim, ne samo da je dao svoje ime za izbornu listu svog zločinačkog udruženja, već je ukrao naslov iz jednog intervjua Zorana Đinđića "Srbija ne sme da stane" i to stavio kao izborni slogan SNS. Izjavom "volim Srbiju više od života" on zapravo hoće da kaže da je najveći Srbin koji se rodio na ovim prostorima, iako je poreklom iz zaseoka Čipulić kraj Bugojna u Bosni i Hercegovini. Sveštenik iz tog mesta je nedavno posvedočio da je cela familija Vučić 1941. prešla u katolike i tako preživjela rat, iako je lažni predsjednik bezbroj puta govorio da su mu celu familiju pobile ustaše. Čak i da sve to nije tačno, o tome ko je i koliko voli Srbiju najbolje govori podatak da mu je politički otac, idol i učitelj, lažni Srbin, lažni pravoslavac i agent raznih službi, ratni zločinac Hulja Šešelj. Aleksandar Vučić je bez konkurencije najveći lažov i prevarant na političkoj sceni Srbije. Setimo se također da je Dragana Đilasa pred svake izbore nazivao najvećim lopovom. Njegovi tabloidi su čak falsifikovali bankovni račun sa Đilasovim imenom i sumom od 619 miliona evra. Đilas ih je tužio i sudski dokazao da je to laž i da ta banka i ne postoji. Pred sljedeće izbore Vučić i njegovo zločinačko udruženje ponavljaju istu laž, pa se svaki normalan čovjek pita, a zašto za 10 godina neograničene vlasti niste tog najvećeg lopova, kako kažete, uhapsili i osudili? Jasno je, dakle, da Vučić voli vlast
novac i moć koju mu ta vlast donosi, a ne Srbiju. On je do te mere poludeo od vlasti da više ne zna šta priča. Evo čujte najnoviju nebuloznu izjavu snimljenu ovih dana povodom priča da će Evropa uvesti sankcije Srbiji. A ako Srbija dođe u situaciju da bukvalno ne može da preživi na bilo koji način, u Srbiji niko ne treba da brine, donećemo odluku da Srbija može i mora da živi. Eto, čuli ste, oni će doneti odluku da Srbija treba da živi. Njegovi mentalni problemi se najbolje očituju kad kaže da Srbija ima jaču privredu od Nemačke i Amerike, a naši građani veći standard od mnogih zemalja Evrope. I takav bezumnik se do besvesti ruga građanima Srbije. Na najvažnije funkcije u državi postavio je svoje poverenike, profesionalne i lažne Srbe i Srpkinje, hronično obolele od poltronstva, i sada će oni, ako Srbiji uvedu sankcije, doneti odluku kako mi treba da živimo. To su ljudi koji su pripadnost naciji i veri pretvorili u profesiju. Jedan od njih je 2018. godine povodom protesta, jedan od 5 miliona, izjavio: kakvi su to protesti kad na njima govori Milojko Pantić, saradnik svih antisrpskih vlasti? Odgovorio sam mu da ne postoji veći Srbin od Milojka Pantića, samo što se ja, za razliku od Srba po zanatu, ne borim za vlast, već za Srbiju u kojoj će se poštovati Ustav, vladati zakoni, kultura, znanje, obrazovanje i lepo vaspitanje, a ne falsifikatori života, kriminalci, lopovi, ratni zločinci, ubice i nasilnici svake vrste. Taj će se sa svojim kvazi strankom porodičnih vrednosti i srednjeg veka Dveri i na sljedećim izborima boriti za vlast kao navodna opozicija Vučiću pod parolom Srpski državotvorni blok. Oni koji se takmiče u ljubavi prema Srbiji i glume veće nacionaliste i patriote od uništitelja države i društva Miloševića, Hulje, Šešelja i Vučića nisu nikakva opozicija, već ekstremno izborno krilo aktuelnog uzurpatora svake vlasti u našoj zemlji. Na kraju, šta reći uoči tog 17. decembra, iako bude i ako ne bude izbora? Sve je u jednoj rečenici rekao prvi srpski prosvetitelj Dositej Obradović. Srbijo, probudi se, davno si zaspala i u mraku ležala. Gledali ste Milojkovu bandu, sad gledate ekonomsku propagandu. Ili na nemačkom, alles zusammen haben Reklamen. Bioptron je jedinstven uređaj, patentiran po švajcarskoj tehnologiji sa dokazanom delotvornošću u prevenciji i lečenju mnogih medicinskih stanja. Sportske povrede, rane, opekotine, bolovi u leđima, mišićima, zglobovima, glavobolje, migrene, ekcem, akne, rozacea, ojedi i druge kožne bolesti, dekubitis, alergije, sinuzitis, respiratorne infekcije, čak i sezonska depresija. Bečić 48:05! Bravo, majstore! Treći na svetu, 48:05! Kakav rezultat! Ja sam Emir Bekrić, državni rekorder u atletici u disciplini 400 metara sa preponama i osvajač prve medalje na svetskom prvenstvu u atletici, kao i osvajač mnogobrojnih medalja na evropskim šampionatima. Ovim sportom se bavim 20 godina i posle karijere sam počeo da radim sa decom, sa ulogom da svo znanje i sve što sam do sada naučio prenesem i pomognem mladima da ih iznesemo na, što kažu, na pravi put. Cepter Hyperlight Iver sam počeo da koristim pre nepunih mjesec dana i stvarno ovaj neki prvi utisak je bio wow. Što kaže, počeo sam da gledam svet nekim drugačijim bojama i stvarno mislim, kada sam ih stavio i kada sam počeo svakodnevno funkcionišem sa njima, moj prvi utisak je bila neka energičnost.
lepši pogled, manje stresa. Kad sam u kancelariji, kada radim, na primjer, na laptopu, bolje mi je fokus na to što radim. Zatim, kad odem kući, na primjer, nekako sam raspoloženiji, opušteniji i smatram da su ove naočare zaista onako revolucionarne i verujem da mogu da pomognu dosta ljudi, kao što su, na primjer, meni, i verujem da ću u narednom periodu i sigurno u budućnosti da će ovo biti sastavni deo mog outfita i onoga što ja nosim svakodnevno, jer smatram da zdravlje ipak treba da bude na prvom mestu i smatram da treba da volimo sebe i da uradimo sve što je najbolje za nas. Stiže. Voda? Voda iz Edelwasera. Edelwasser je savršen aparat za prečišćavanje vode, uklanja čestice, nečistoće, rastvorene organske i neorganske materije, hlor i isparljiva organska jedinjenja. Izvor uvek čiste vode u našem domu. Aquapura Vita Longa. Živi bolje, živi duže. Cepter. Moje ime je Milojko Pantić, a vi gledate Sportsko-političku galaksiju, vaše pravo da znate istinu. Da se radi samo o rudarenju.